Oh, men kuna mana de songora wasiran kande ni karakoira narata inkai. Te bimiono wa de minisimin te awane mewa. Awara. Sawa kiro ina nunda mawa ni memeten nano ina nunda pakanta yei. Ngayaran kana kota kupa. Yei memeten nano mkuna me kotangida ni kanda ngorarek. Ongoraya kinna. Ben namtapa no kongorame yei. Awa yung kan namtai. Teita kina ko yon na unam pantara po ne isuwa wawa kia. Wawa towana. Akia tenunga kia. Ke. Komenti on the life inkia kota benika kaitarai. Men namtapo ane kongorame yei. O ya kurina bang kanda ni kawasa na ko mkia kongora. Pa ya kawaste memeten nano. Are tangira kina kona ibukin te pakanta yo. Ngayaran na kameuri kong gwede sa memeten nano. Miari teta men namtapa na kongorame yei. Kona meuri. Taranya kanga kurang kauski pa ko wan roy yon tia wan memeten nano inanon te pakanta yo ayong kan memeten nano ko tangirang ko te kunare katia mienga o meri ka indi case me korobu o yara panna katanga na ko mo reponi memeten nano ke ngayari menam tabo ano ko te meto ni ka kai tarai me yei ayong kan ne are poni memeten nano.
Ora taingai wabi metona de minisi min de avan mewa uringa amma wan memeten nano este meton waki nanuna mena to kin kanen tiava no woro in de bakantaya yo ngayerang kana kota ko pa ye memeten nanum ketom katigiroi kukuriko mina enawaki pem me yo na bangkane de memeten nano sinongura de kan de memeten nano yo o ta ko de kana kono meori de memeten nano kota yo kana pe ni katanga to korana pai poni panaun ka katigiroi katigirawa me usuai ikairaruana ko menga ian tapa ika kokoro yonna be meme tarawa Christmas Australia ai bunsina wemine yon BC ai puninga me haina wausa ikai ta yo ka menna bobosi ko me konarini akunai to korana kainde chai gas mei pairi korapa ategiroi onna me uri kongo te sa meme tenna no tapura tiani amenam tapa no ngora me yai kona meuri Kerinya kan de kunare inora takai meru ya kain amdoro nikira ke meyon pairi ki pangai are nari ki papanam kena enakaru ko panam tapa ika ko na ko ya musu na ya tapa na ba ika ko ina non te pakanta ya yo osangora ke na kon memeten nanam
Teka teswa, kung tekan timew o disak, anang kakawagin nun meong tameira, o arota panin na ba, enaisak. Imera kita ragi kita dewa kya kami aku narun kita kanak hari kimen kabungan tiran mara kya rota kimen tidera. Ani ya ameda dikya taina ini o taini mane homorara dikya taya ga warede ana kunan rota kinta karina nora ki ngana sagi kare ke tei ntai sagi mengara. Pati metuani sagin nararogi kun nararungi akal narakao. Tiya kinaya tay na ini o tay ni mani. Ito po kita yung meto ini kapungan natiro. Tibu busi at horir sakay ni kare ke bain kate metua sagin o tararoy arakay na kutaan. Mendikin kain na kutari ay kapo ayon ka waira ni narung ontur ni pai inano ni meaura. Hovarata ingai wabi merwa de minisi min jawan mewa inanun te pakantaya yo. Te sanguras te meton wakina ko inanun jawan memeden nano. Takantani nga erang ina papa ki pakwa ben waki ni karawata pe menam tapa na kong rame ye ki. Ayerang kana kota ko pa ke ina be kuna me kota ngira ni kandong raya kinna. Kota ko pa enanang kari nangim inanan amta ni karawata pe awayu na pangkan namta iki ko kita kata para. Kwa siore na betenam pantare po ne isu wo wakia. Wo wato wana aketen wakia ke komenti yon de life ngia ko te metoni ka kaitara yon ngongora menam tabo ane ko ngongora meyei me yona ban kan te memeten nano o te memeten nano ayo yero komenti pe no nose ada te kan te memeten nano ayo kona meori operate yo inano te bakanta ye mai toro ai ya kan bo busi ko memeten nano kunan sibu ara pasta tongon me na uso kona tawa pe wa uang pasina kamya ora mo ngongora yon naratapo no nose tapo yaki. On nakamewri ka mo ang kwete ino nose te tapo yaki nanon te pakantaya yo kisona winta ke menam tapa na kong rame yay kona meuri. Ayon kan memeten nanom aro kotangiri ani kan ngoraya kinna inanon tamerwa na may toro-toron te pakantaya yo meyon koropo may kay sangoraki na kon na memeten nano. Ia kemengganai bakal
Warangi ko di meto nung ngoray rari kinam deri na nunta pakantaye. Wabi me den wari kiti minis me angka yam nanga po tia vonowa. Me taran ya kanga ya mawa mo urain ki. Ngayerang kana ko tau pa. Ngkuya ko tabi ni kakai tarain kay na nunta pakantaye yon the live. Kana yi me den nanum kito am katikiro yo tere tau ko. Kwasi comment sinabe. Oy bugim na bangi ko di meto nung ngoray rari kinam deri yo. Tare bon na ko yon na unampan tare bon na isu wa wakya. Wato wana. Aketen waki apa ya katanga na pena koim menam tabo ano ko di meto an ngongora meyay. The other day I passed the place you always like to go, and I picked up the phone because I thought you'd wanna know. I forgot you weren't there. I miss you all these days. That I'm reminded of your smile and the funny things you'd say. I miss you most at Christmas. You were like a little kid. You always loved a good surprise. Now I must admit that I long more for heaven than I ever did before. You give me one more reason, and today I want it more. Knowing we can spend a lifetime reminiscing on the past, knowing I will see your face again where tender moments last. It makes me want to go there, knowing I won't be alone, knowing you'll be there makes it easy to go home. You left a group of fishermen. Somehow you left me too. Though I have felt you many times and know you saw me through, I've always longed to feel your arms and look into your eyes and talk forever, me and you, somewhere in paradise. Knowing we can spend a lifetime reminiscing on the past, knowing I will see your face again where tender moments last. It makes me want to go there, knowing I won't be alone, knowing you'll be there makes it easy to go home, knowing you'll be there makes it easy to go home.
say they're Christians and they live like Christians on the Sabbath day. But come Monday morning till the coming Sunday, they will fight their neighbor all along the way. Oh, you don't love God. If you don't love your neighbor, if you gossip about him, if you never have mercy, if he gets into trouble and you don't try to help him, then you don't love your neighbor And you don't love God. In the Holy Bible, in the book of Matthew, read the 18th chapter and the 21st verse. Jesus plainly tells us that we must have mercy. There's a special warning in the 35th verse. Oh, you don't love God. If you don't love your neighbor, if you gossip about him, if you never have mercy, if he gets into trouble and you don't try to help him, then you don't love your neighbor And you don't love God. There's a God Almighty and you've got to love him if you want salvation and a home on high. If you say you love him while you hate your neighbor, then you don't have religion, you just told a lie. Oh, you don't love God. If you don't love your neighbor, if you gossip about him, if you never have mercy, if he gets into trouble and you don't try to help him, then you don't love your neighbor And you don't love God. Oh, you don't love God. If you don't love your neighbor, if you gossip about him, if you never have mercy, if he gets into trouble and you don't try to help him, then you don't love your neighbor And you don't love God. Then you don't love your neighbor And you don't love God. Ekakamel te anene eninia muterna patau e waira ke ai nano wi ai ni kai e te wangerio Ekakamel te anene eninia muterna patau e waira ke ai nano wi ai ni kai e te wangerio Tai te tai kapara na kuntianene Poni ngai ai e te wangerio Pasina e ake nai ai wean Yesu Ye na ko iai Sita na ki rawawata Eridini uana norayai Ongo tangin panante anene Ni kai e te wangerio Sita na ki rawawata Erikini uana norayai Ongo tangin panante anene Ni kai e te wangerio Tai te tai tapara na kontianene Boni ngai ai e te wangerio Pasina e ake nai ai wean Yesu Ye na ko iai Tai te tai tapara na kontianene Boni ngai ai e te wangerio Pasina e ake nai ai wean Yesu Ye na ko iai Hai paneske rang ni ka kamea utianene. Kanaro na payene mekina nangin chora kirong.
tiani ne to wana pa te pai nora ki e kona ngani ko taka pepe tia ki men jora ki na ko tona ki na te pakanta ya yo me ro ka to wara ta vita e mane vi ne ben na mane vi e ngai e tiani ne pon to wana pa te pai nora ki ngai ran ka kawa ki kana ku ya ko te me to ni vi no ngongora ira ki nam de ri pa ye yo ara ki e ko tona ki ai a tere ta ko angane me meten nano maro ko ta ko pa ko ngora ya kin na pa na katanga na ko men nam ta pa na ko ngora me ai a ko na me ki na te kukurei te raunano men nam tapo an ko ngora me ai Let's all go down to the river. There's a man who's walking on water. Come along with me, for I wanna see this man walking on the water. Can raise the dead from the grave, change the water and turn it into wine. He can make the lame walk, and he can talk and open up the eyes of the blind. Let's all go down to the river. There's a man who's walking on the water. Come along with me, for I wanna see this man walking on the water. Jesus is the man at the river, and he's washing people's sins away. He can save your soul if you give him control. So be ready for that judgment day. Let's all go down to the river. There's a man who's walking on water. Come along with me, for I wanna see this man walking on the water. Let's all go down to the river. There's a man who's walking on the water. Come along with me, for I wanna see this man walking on the water. Let's all go down to the river. There's a man who's walking on the water. Come along with me, for I wanna see this man walking on the water. Let's all go down to the river. Ana te aka te aswa, kung te akan te mea ua o di saki, anang kakawagin nun mea un tameira, o arota panin na pe, ene isa. Imera kita ragi kita dewa akia kami aku narun kita kanak hari kimen kabungan tiran mara kia kia rota kimen kita. Ani yo me da dikia dei nei ni o dei ni mane homorara dikia dei ga warere ana kunando da kinda karina nora ki dana sagi kare ke dei ntai sagi me ngara Pati me tuani sagin nararogi kun nararungi akan narakao. Tiya kinaya tay na ini o tay ni mani. Ito po kipay me de to ni kapungan natiro. te bubusi at horir sakay ni kare ke bain kate me to sakin otararoy arakai na kota mendikin kain na kutari ay kapo ayon ka waira ni merung ontur ni pai inano ni meaura
Si bate banqueri unica meio na kuya tani pure ni bene ya na kungai te wea marava ke te mate ya iriko na te pukini Yesu nasi bate banqueri unica meio na kuya tani pure ni pene ya na kungai te wea marava ke te mate ya iriko ayo ngai te Hoi toku mani mini kunara ina nunda bakantaya yo nati ibukim Yesu yore yang kana imeti kito merawa ketira nakaitara ina nunda upiogu ibukim na boni ke iya kenepe nakapenia auta merwa o mini kuna mani de sangora ya wesirang kane nika rokoira narata inkai au wari kite minisa mga po tia vonoa yon banan Hope Radio FM 89 ayuna bangkane de memeden nan wari tangira kina kona ibukin tepakantaya yo o tap de kan de memeden nan wayo kuna meuri naranda rawe Yesu Kristo te sakana ko bana ya bubusi ko meika yo memeden nan wari one day at a time para katigiroi na koim nampeku o na koya ta nungongorani kapene tigiroi ara katigiroi me yon tauranga me yon New Zealand na koim o na meuri kong kita sa memeden nano kapenia tangiro yeran menam tapa no ngora me yai kurang dara bang kayo kana ande gina be uringa ke nam gati giro ina nunta bakanta ya yo mora riki arata no ngora yo an banan Hope Radio FM 89 tigiro ina be ongwe yo nam tabo New Zealand ikane o songora ki na kon memeden nano maro katangira tangina ina nunta bakanta ya yo One day at a time, sweet Jesus. I'm only human. I'm just a woman. Help me believe in all I can be and all that I am. Show me the still way. I have
time, sweet Jesus. That's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Help me today, show me the way, one day at a time. Do you remember when you walked among men? Jesus, you know, if you're looking below, it's worse now than then. Pushing and shoving, violence and crime. So for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus. That's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Help me today, show me the way, one day at a time. Help me today, show me the way, one day at a time. Warang kia kote meto ngongorai dari kinam deri nonin te pakantai arata inga ya boni boroi tia wonowa on naron nam program ar kota tani ye e wa kam me meten nano men tia wani mewa on to kingan nen tia wonowa on da ye yon gane de sangora yero ne kanga ya kito kinano nuwa ki mengkami me abones de ya kaki ari ye to kini bani kapene te da ye yon gane samangaro kona ben to kina kanwan nam mawan me meten nano nonin te pakantai ngayari ya bon tapi kamu apa naun karapako ibu kin namtai o memeten nano maresa sanya bua aswara ye nanu te pakantai ayu na bete tai de songora rena mangata uro ye ni mawa me rarikim ngayari ya karapako ri ibu kin namtai ingia ko de meta ngongora rarikim nam derio ndrona ki umen ke itera to wana ni karoko aki apa ai to wana de minisi minti ava no wa nanu te pakantai roma resan roni ko poninga ye ni to ya kokwa ena tikiro ni kiran na mawa ngongora a te sorom taina Sabo bo mwake